Ye wo esikumo do bembra kwamansini no assembly ama contractor akọ Breman Edamanu Health Center ho so onkoboa wo momma wanyina mahoden na ne nyina beto dwa na ya Adom Kasee e de sama no eba abonten ne assembly na hu asoma se yenkodi hu dwuma Adom TV e de be Ebraka kreni ye de amanebo bi efri Breman Edamanu eba ya na ekire se aban akosi apomden ahweye ama wo mu ese ho ene wo ye adwuma efri nanso esansan kanie no huntino ama akwedin so obetumi aye adwuma e de efri ho no eno ene sabre na nanom de adesre atumpinifu anum se wo mehwemo awon amanebo na ekire no ena esikumo do bembra kwadezo assembly no DC Rural Lawrence edutua asia wadi enimu a wakoye ntutu a wode nkane a ekọ ama adwuma efri ase esikumo do bembra kwa DC kire di ntia amasisi wode nkane a ekọ apomden aso ye ho no mo ya banya na isi chiefs compound ma no but now the problem is in nkane a won sense then so we all more than I say electric in nkane a akọ and they yede jumedina ko she contractor answer now the entire assembly block no be here say ye be renovation and all of these 5 projects here I think the assembly no are very committed say by the end of this year or say you to now you completed nananom ni omanfo Breman Edamanu ekire wonigi awanya awudwumedie ho nyame Adom this year so me say obama ye lights wo hospital ha enti mempa ye pa ebo ne say ontumi na mfa light na onfembra na kroye de enye kese enye nige enye ahwako abebre say ye clinic wo besi mra bi kakra enam kan ya 17 yentumi medimu nyame Adom ende DC onabo orange ni diminti ana na Adom na daworoma amu etumi de kania no eba geni aba site aba start acha 2 weeks time kania bibia aba ya available ha ama nurse fune etumi abetana na ma ye adwuma ama no bi ho dodo na anadwo mbre bia no bi no be dodo no aba betana nurse fo no ma hwe no na ya homeka ya da na Adom ase afedamo de amanebo yi efi Breman Edamanu ene Adom Kasee